El ministerio Jesucristo rompe las cadenas. Presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy tata Dios pa palabra manta. Tata Dios kanin hermano chekan runastaka alguien ñawiwan kawan. Interesante. Kunan yachakuyta yachakullasuntaj. Yachakuy tata Dios pa palabra manta. Tata Dios kanin chekan runastaka alguien ñawiwan kawan. Amén hermano. Pitah mamunancho hermano no alguien ñawiwan kawananta runamasinta no ve. Mamunankichu mana alguien ñawiwan kawasunanta, no siempre munankipone alguien ñawiwan kawasunanta. Pero nin tata Dios palabrampi hermano kay tardepe de que tata Dios kachekan runasta nin alguien ñawiwan kawan. Y kawamushan tukuyta. Kunanta purikusunman. Pero pastor Bibliapi nin que mana kanchu chekan runa. Kan Bibliapi hermano chekan runas. Runa sutikorka chay sutin karka Noé. Kay Noé karka chekan runa. No? Noé karka nin runa chekan tata Dios ta manchachiko kasukta karka. Chayraiku tata Dios ka alguien ñawiwan kawarka Noeta. Inergata tata Dios mismo. Kay Noé ka chekan runa justo. Ahora Noé imataru anan karka chekan runa kanampaj. Solamente Dios ninchek imatachus nerka, Dios ninchek imatachus parlaparka, Dios ninchek imatachus nerka ruananta, mana pay nergachu, ma atimanchu. Ma creni sapita y kay arkataka ruaita kay chikan arkata, kin sapisu yurakta. Ma crenichu sapa y tukunaita. Ni runas yanapawanganguchu nin, sapay. Kay chunka kay pusa huawasniwan llankasa, kay chikan trabajota. Manergacho. Sino kapayko tatampak niskanta kasurka, ruarka, chaylla kasan no ganchispakpis. Amén hermano. ¿Cuántas veces ukunch en Biblia pimakan ni runa, ni justo runa, ni chueca runa? Pero tata Dios ni llanta palabrampe. Chekan runas tamonga ni pusakapo. Señor canch ni suins makan justo runa, makan chekan runa nispacho, entonces sigue pantaipe causazón. Entonces, y mamán cae mahamushens. Chekan runa canapa. Y entonces, pita hanak pachama ya ikupungo, wisto runascho, uchari chay chekan runascho. Chekan runasari. Entonces, imainapino kan chekan chaksuins. Palabranta kasuspa. Chay pikashan chekan chakui. Chay sutin justo runa. Si Biblia pinin hermano, pues amaña suacuicho, entonces chekan runaka manaña suacuicho. Si Biblia pitata Dios ni vans, amaña cuchichacuicho a jovencitos está y jovencitos está mana cuchichacungucho. Entonces saca y jovencitos acá se chekan runa. Echaré manacho. Si Biblia pinin hermano, amaña caninacuicho, amana piñanacuicho, se cancha y tamanaña ruanquicho, entonces imaman cutichanque, chekan warme, chekan cari. Entonces tapurico y Noé imaina causa inimpita carga chekan runa. Noé imaina carga kasuko uyariko rua junta carga tata Dios parniscante echari chaywan kawachikurga que cascanta chekan justo runa. Ahora no canch hermano kutinapa chekan runas kay pikashan tata Dios par palabra kampa y nogapa warmi kaspa kari kaspa kay pikashan chekan chakunapa hermanos ni. Chala escuchan en Biblia peca no ga kahamushani ni chari hermanos ni haka iglesia ni yipipirisa ancharisa ka iglesia ancharisa imata chekan iglesia kanantia. Entonces chanta tachani en Biblia peca manari tukuicho cielo más de pusuns, eso es cierto. Mana tukuicho también hermano palabra manjena chekan chaco sánchez. Huaquenca hamushayanches pero uyarishayanches pero mana causaita kayarisanchicho palabra man. Eso es cierto, chay kunakari.
aunque Señor toca rikushanko, estoy seguro que da kapusuncha. Entonces, la doy que picatani cananstian checanzunas, checan warmi, checan kari, checan wawa, checan kamachi, checan líder, tu cuininchispa. Kaita no kat okurisharkani hermanos ni, y chanta y martinta Biblia ning uhruna que mana checan cascanta. Ari Biblia pinin mana cancho uhruna ning hermano checan, mana cancho uhruna ning hermano manchachico diusta. Arimana carcacho, pero cani tal Biblia pital palanchista, carcanin ohruna pichus, tatadiusta manchachico, caso, rua, junta, carcanco hermanos ni. Y chaikunataka, chaikunaka, kashanko Jesucristo. Ma queda capurgancucho. Anki pantar cancupis wakinkuna, tratar canco hermano, cuentata cocuspa palabra manjina, arreglaita vidancuta, checan yaita hermanos ni. Tarer canco también paikuna pisar y chaikuyakuita. Amén, hermanos. Si kaikama no canse hermanos jamunche, pantaipi, pero sabes que hermano, palabrata uyarispaca, ñapisa hermano, checanchakunanchis ñatian, karikaspa warmikaspa. Amén, hermanos ni. Entonces, no he carco runa, checan justo runa, Dios ta manchachico, caso, pai casurca, no he casurca Dios ta. Noeman y matachos nerka apaikunantam y palomatapis cacharinanta ta inerka ka ujuarmita o carita apayun animalista mapayka temas ya un apayor gacho makay animalito gustado chastuta un apayor isman el gacho sino kapayka tata Dios pag niskanta niskan mahina apaygur kachay animalitos tapis mikunatapis tata Dios nerka kay hinata kachupak churanke porque chay watasta mana kan yakumanto raimunkichu chay pagina kan kaita zuay mana ergacho chay situtawan yapaykuri manri mana ergacho sino kapayka imatachos tata Dios palapasharka paita noeka kasurka y charaykutaq noeka qhawasqa karqa uchekan justo runapaq y chayman chananch tiyan hermanos Picausan hermanos ni la doy que pegata ni atisuncho no es en kaita o manacho. Si tarpawasunch ajinate entonces repusuncho encima manjamusanch hermano. Entonces callarinán satian hermano chaita tachaner kankunaka kanaigi satian ning anchajina mana mundo kikincho mundo karihap enakuasunch. Pero nin tata Dios pa palabra yachakuy nimpi tata Dios pa palabra yachakuy tata Dios pa palabra tata Dios kanin chekan runastaka alguien ñawiwan qhawamon ahora tapurikusuns noeta tata Dios chekan ñawiwan qhawamurqa umanacho chekan ñawiwan qhawamurqa imaqtin porque no e carga chekan runa. Amén, hermanos ni Tucurín que hermano, eso es cierto. Chaypi kashasqa hermano chekan runa kay. No katapurikusharqani. Imaynapitaq chekan runa kanman. Imaynapitaq también mana chekan runa kanmanchu. Sabes, la mayoría, muchas veces Biblia leenchik, pero mana causanchichu, mana palabra niskanman hermano purishanchichu. Ciertamente, chaykunaka ashka ninkanko. Aunque nin Biblia tap predicas asoman, aunque por más nin hermano demonios tapis calcos asoman, aunque por más manapis iglesia man falta camas un mancho, pero nin hermano, si no caes hermanos nin, palabra nis canta nin, mana rua sanchicho, mana junta sanchicho, entonces no canchis canin hermano, casillapas casanche, burlata ruaco evangelio manta. Amén hermanos ni. Entonces muy interesante casca hermano. Palabra manjina causa y junta y ruay. Entonces yo creo que casunches hermano checan warmis, checan caris, checan guaguas, checan mactitos, checan mactitas, checan guainuchos, checan guainuchas y checan tatas y checan guainuchitos y checan awichitas, checan yachachikuna maika palabra tuyarispa chay manjina causa. Amén hermanos ni. Entonces, kay número 1, yachakuy pimaninta. Tata Dios ka chekan runasta,
aliñawiwan puni qawamushan. Salmos 34, 15 al 16. Imanin. Que el libro de Salmos atun kainin 15 chunka tawayo huchita gaininta chunka pishkayo hasta chunka sohtayo chinininkama ñawirisuins. Salmos capítulo 34 verso 15 al verso 16. Kaikinatanin uyarichek tata Dios pa sutimpi Dios churik sutimpi y Dios Santo Espíritu sutimpi kaikinatanin tata Dios pa palabran llaqtanman. Tata Dios kachekan runasta kawashan uyarich tata Dios kachekan runasta wakaichan kaparinin kutatak uyarich kunan tata Dios kanin chekan runasta wakaichan kaparikuh kunatatak uyarin. Entonces no canchis kaipe kapariksangis no va a haber imamanta kapariksangis pakarimanta pacha kapariksangis. Pero imanita tata Dios chekan runastaka nin wakaichanka kaparikus kankutapis nin uyarenka. Uyarishangichaycho hermanos. Charaiku muchas veces hermanos no canches kaparikuins pero mana uyariskachu canchis chay kaparikuins. Charaykucha Marcos libro penel kanobe kasita kankunaka no katanin kaparikushangiche. Maya chankichich imatach maña kuasqaykichik nanin chariq palabra pe maya chankichich imatach maña kuasqaykichik imatach kapariwasqaykichik. Pero Dios kanin hermanos runata resin siski kan chekan warmi kanki chekan kari kanki chekan chakunaygipaq imata mas kasanki yo sé que tata Dios kanin aún chay qaparikuyninchikta uyarimosans. Amén hermano. Lado ikipiqata ni hermanito y hermana ni palapari hermana tata Dios kachekan runasta waqaychan ni palapari hermano ni tata Dios kachekan runasta waqaychan. Chekan runaspa qaparikuynintapis nin tata Diosqa uyarin. Amén hermanos. Upalaypi nisan chekan runaspa maña qaparikuyninkutaqa noqa uyarini nin tata Dios. Convieninchu manacho hermano chekan warmi kay chekan kari convienen ari. Imaninta verso 16 pi. Tata Dios kanin sakra ruwaqkunaqpi contrankupi sayayku. Uyariche. Tata Dios ka sakra ruwaqkunaq contrankupiqa sayayku. Kosachu kasqa hermano sakra kay. Imanita sakra warmispaqqa sakra karispaqqa nin noqa contrankupi sayarikuni. Kay hallp'amanta nin sutinkuta chinkarichisaq nin tata Dios. Mashka hermano sagraruna kan kay hallp'apatapi porque mana tata Dios pi creenchu. Mas bien waq Dios kunapi creenku. Chay tataq nisan tata Dios. Kay hallp'apatamanta nin sutinkuta chinkarichisaq. Pikunata tukuya kay sagra warmista, sagra karista, sagra kamachista. Pastor, imatak sagra kay piñanakoy, hapinakoy, ariachaykuna, kaninakoy, piñanakoy, chigninakoy, wah Dios kuna yupay chay. Porque tata Dios nerkachari, ama wah Dios kunata kanka yupay chankichu. Porque no kakani celoso, kaypi tata Dios ninchis ña celoso churakuña. Pikunach hermano manaña suakunchichu, manaña kuchichakunchichu, manaña kuchata hermano ruanchis. Imanin tata Dios kachekan runastaka hermano wakaichan qaparikuyninkutata nin uyarin pikunata chekan runasta. Y tata Dios ta nin hermano sacra ruwaqkunaq konchampi sayayku chay hallp'amanta sutinkuta nin chinkarichinanpaq. Kunantapuri laduyki pikaqti. Chekan runachu kanaygitian ucheri usaqrakaq runachu ucheri chay manakaq runachu mayqin kananchtian
Chekan warmen que mataruan cosanta hatumpa kawan como ikukun cosanman. Chekan cosa que mataruan warminta munakun imaynatach pay kay cuerpunta munakun ajinata mana llakichinchu mana putichinchu chay chekan runaka Diospa. Chari manachu. Chekan tataka hermanos ni wawasnintaka siempre chekan mampuni churanka. Chayta kusichin tata Diosta. Amén hermanos. Picausan. Así que tata Dios nin sagrarunas contrancupi sayaikunga. Imatak sagra huchari. Kay hucha hermano manakakta piensa chunki sagrata piensa chunki sagra kakta ruachita kallarisunki chari manachu. Chay supay. Y kay halp'amantataq imanintaq noqa sutiykita chinkarparichisaq. Yachanchis kay tata Dios hermano kay halp'ata ruwarqa bechal. Yachanchis hermano. Yachanchis también paqari nisharqani noqa qantaqa ruwarqayki sonqoykitapis y noqa riqsiyki nisunki tata Dios. Amén hermano. Si tata Dios hermano kay pachata kay munduta ruwarqa charaykunin noqa hakay sagra runasta pikunachus ñoqa contraypi sayarimunku noqa kay hallp'apatapi nin sutinkuta chinkarichisaq. Pero kayta yachay tukuy pikunachus hermano cheqan qari cheqan warmi Diosta manchachikuspa cheqanchakunchik payqa prometellawanchista que mana chinkarichiwasunchu mas bien nin pusa kapuasunchik o qari kapuasunchik maypichus pay kashan nin chayman chamunkichik nerqa tata Dios. Mana kaytaqa Dioslachu nerqa Jesucristopis nerqa ama huchawanqa atipachikunkichikchu. Noqa atiparqani ajinata kankunapis atipaqkuna kaych ninchu manachu Jesús. Imata chaywanishan noqa karqani cheqan Jesucristo kankunapis noqapi creesqayrayku cheqallanta kanaykichis tiyan. Amén hermanos. Iskaykay hachakuypi maninta. Señor paqñawisnenqa nin cheqan kawsayniyuq runasta qhawashan uyarichik. Señor paqñawisnenqa cheqan kawsayniyuq runasta qhawashan. Ninrinpis nin paykunata mañakusqankuta uyarinqa. Qué interesante. Señor qanin hermano, Señor paqñawisnenqa chay cheqan kawsayniyuq runataqa nin hermano qhawashan. Ninrinpis nin paykunaq mañakuyninkuta uyarinqa. Amén hermanos. Primera Pedro capítulo 3 verso 12. Imanintas kay Primera Pedro hatun hasta kay nin 15 huchita kaynintas chunka iskayniu chinininta ñawiriso. Señor paqñawenqa nin cheqan kawsayniyuq runasta qhawashan. Agllarikuykusiwan hermano. Aleluya. Señor kanin hermano, Señor paqñawisnenqa cheqan kawsayniyuq runasta qhawashan. Ninrisninpis nin paykunaq mañakuyninkuta uyarishan. Aleluya. Cosachu kasqa hermano cheqan runa cheqan warmi kay. Eso sí. Charayku mashka runa sabes imanintaq qasi orakuni qasi ayunani. Pero sigue a veces wakinkunaq hermano kukaykichtapas akulishayankispuni chari manachu. Ichanta munankita uyarisqa kayta. Munanki cheqanman iglesiata apayta el peor a veces encargados kanchis. Chari manachu. Munanchi cheqan iglesiata apayta. Tusuricusanchis mas min chay pap'inakituspi. Entonces may mga pasyanchis iglesiata. Imunanchista chantaqa Dios mañakuyninchikta uyarimunawanchikta. Imaynata uyarimuasunchis señor kanchis hina pantaq runas kanchis.
A ver, ¿acaso Noé fracasargacho, hermano, que hay chican arcata ruanampa? Tapurigis hangunata. Noé fracasargacho, chay chican arcata ruainimpi, pastor Félix. Mana fracasargacho. Claro. Pero ajenacho manacho, cuando estaban ñocanchis, munanchis checanchacuitas, unaca parece, estaban contra digamos, eso es cierto. Pero acaso Noé, con tanta sarimuchtinco, acaso Noé, chay checan runan manta, debilita corgacho? Mana. Ajenayatata pues no canchispes, hermano, checan warmi caimanta, checan cari caimanta, checan camachi, o checan maestro, o checan pastor. Tal vez mana, hermano, y munakusungancucho. Pero mana paikunacho alabasunancutían. Kan checan cajruas kaikiwan tata Dios ta casuspa, kusichi tata Dios ta. No canchis mahamunchik churunata kusichik. No ganchis hamuins, hermano, tata Dios ta kusichik. Ahora tapuri kusunchik. Cuando Noé, tu kimata kasurka, tata Dios aliñahuewancho jawerga Noeta. Y manergata, Noé. Yachani que kanka chekan runa kasqaykita. Yachani que kanka ni imapi churana kuargankichu. Tukuy ni susqayta ruharqanki. Y matanerga Noé. Kunanka pachtota kanwan ruwasaq. Tratota de que ni hayk'aq kay pachata parawan castigasaqchu y kanwan kay tratota ruwasaq is kananpaqtaq sut'i arcoiris kanqa. Qawari tata Dios imatataq promesata ruarqa chay justo runawan. Juan munanki, hermano, chekanman apayta iglesiata. A veces ñuqanchis ukhullamantataq lluqsimunqanku manakaqta ruwaq iglesiata. Pero ma qanchaywan, hermano, apachikunaykichu tiyan, nitaq atipachikunaykichu tiyan. Amén, hermano. Charayku tata Dios kanin ningrisninkupis nin paykunaq mañakuyninkuta nin uyarenqa. Hasta wampis nin Señor ka sacra ruwaqkunataqa contrampi sayarigunqa. Imanintas chay sacra runasman, chay sacra kamachisman. Hasta wanqa Señor nin mana noqachu. Hasta wanqa Señor chay sacra ruwaqkunaq contrankupi nin sayarigunqa. Imataq sacra ukurisunkunan. Imataq sacra tata Dios paq ñawinpi. Chay warmi saque mana, hermanos, ni warmi hinachu vistikunkichak. Chay warmi sachu chasnikichakta utukunkichak. Ashka cosas tata Dios paqñaw paqempi sagraka kasha. Muchas veces casadaykukunchis también, hermanos. Sigue chay mikunasta haywanakuspa mundu kikin. Sigue chay pillusta. Sigue maipich casadakunko, hermanos. Chay maipichus, hermano, kolketañata kunanka muyuta muyurikuchinku walqarikushanku. Tusurikuy. ¿Creen que chay kasantok chekan iglesia? Iglesia ka kan inoka kan por si un caso. Mana palachanichu kaitawa parkamanta. Ya chay kaita. Iglesia ka kan inoka kanis. Porque kay tanta kuna yupaychana waseka papito mamita linda queda kapunga. Kan inoka kanchis chay iglesia. Kan inoka kanchis chay tata Dios pak templo. Ay, piconachos, burlata ruariku sánchez palabra manta. Yachasiaspa, que mana respeta chinchecho palabrata. Si mana arrepiente kusunche, hermano. Tata Dios nin saeri kusonga contra ikita. Aún chincarichesonga kay halpapatapi. Maykin conviene sunki. Tata Dios pusa kapusunan. O tata Dios kay halpapatapi chinkaripachuna o terremotoan. Halpawam ampaskata. Maykin tamunanki. Si munanki pusa kapusunanta. De una vez, hermano, arreglando cuentas ninchekta. Hayarina chekan warmi.
y chekan kari kaita muy kay no ejina Dios ta mancha chico aglarico iglesia de Cristo makikiwan aglarico si mi kiwanta hatun chay causa tata Dios Señor pagñawis ninganin chekan causa iniu runasta kawamushan ning rimpis paikunata ning uyarishan mañakuskankuta uyarinampa verdad chekan runachos kasumman chantatachan erga tata Diosqa se kan chekan runa kanki chayqa tukuy munasqaykita mañaway ñuqata qusqayki nisunki tata Dios chari manachu chaytataq domingo pipi chachachisarqaykich kunan imanisuntaq sigillapuñuqchu huchapi kawsasun manañari sigillapunichu kunanqa wistukaspi sina kasunchaq manari Cherayku muchas veces que Dios ya no panawanchista hermano peor derrotados quedasans a veces ninchis Dios uyarimusawan alguien ñawiwan qawamushawan si kaylla alguien ñawiwan qawakushanki chay trampamur manaykipa hasta wanka Señor ganinha kay sagra ruwaqkunaq kontrapi sayaykunqa ña kanisharan imataq sagra ruway kaninakuy piñanakuy chiqnipayanakuy tumpapayanakuy kuchichakuy qinchachakuy suakuy runa wañuchi layqa brujo chari munduta qawarispa kikinta imatapis ruway Biblia peqaninqa no imitéis las cosas del mundo ama qankunaqa nin mundo mantaqa imatapis apaygamuychikchu llawisniykichiswanqa nin hermanos nin iglesia ukumanqa pita iglesia qan inoqa Jesucristo amuktinqa mana kay tawa perqaschu ripunanqasha Jesucristo amuktin qan inoqa ripunanchis kasha pero si ñuqanchis hermano tarpachikusunchis mana cheqan karita mana cheqan warmita mana cheqan predicadorta imamanta sirvewanqa chay chika obras ruwasqay nimapaq porque yachayman qaya hamunanta Jesucristo tal vez kunan día hermano cheqan chakuyman uqsuwa runaqa wasiykiman suwasunanpaq mawillasunkichi mariachisamunanta y tata Dios pisnerqa ajinallatataq nuqapis amusa mana yachasqaykichi yuyasqaykichis ratuylla chaypaqtaq nerqa tata Diosqa wakichisqapuni kayqa kashan cheqan qhari kay cheqan warmi kay cheqan yachachiq kay tukurinki hermano pitaq mamunanchu hermano tata Dios payta qhawarimunanta pero se qancha kan runa kanki nin tata Dios qallan ñawiwan qhawasunki pitaq mamunanchu orakuqtin chayratu yarisqa kayta tata Diosqa primero nisunki way cheqan runa kay atento nigrisniypis kashan mañakuyniykita nuqa uyarimunaypaq pikawsan iglesia de Cristo sutinman kinsakaq yachakuy tata Dios kanin hermano waqaychampuni payta manchachikuqkunataqa uyarichis tata Dios kanin waqaychawasunpuni si ñuqanchik payta manchachikuspaq chaqanchakusunchayqa imanintaq kay Salmos capítulo 33 18 al 19 Salmos capítulo 33 verso 18 al 19 kay hinatanin tata Dios kanin waqaychankapuni
paita manchachikukunata. Lado ikipikatani, tata Dios kani hermano, wakaycha sungapuni si chuskan paita manchachikunki cheja. Tata Dios kani wakaycha wasumpuni kanti nyogata, pero cuando paita manchachikutins. Uyaliwaich, no kata manchachikuspach hermano, kankuna hermano prepara kunaixtian, pita manchachikuspata prepara kunaixtian. Tata Dios ta. Ari por mera respetó que kashan pastor respetan a pero primero kashan manchachikuinigi tata Dios ta. Pikaw san suting man kay pining munakuini pining at yinakuhkunapis munakuinipi at yinikuhkunapis. Mas cartas chay munakuinimpi hermano purikuita munanches atinikuita munanches zapadía causeninchespe. Yo creo que zapadía no canches kay tata Dios pa munakuinin urapi karikaspa warmikaspa purikunanchek tiyan. Amén hermanos. Wañuymanta nimpayqa salvawasunchek. Liar kay tiempo pipis nin mi kuchi wasunchak. Pikunata chay chekan karista, chay chekan warmista. Pitatak salvanga chekan karista, chekan warmista. Kawari kay Noé chekan carga. May chika runa hermanos. Chay ako ampas kas wanyurganko. Uyarisias papis ni puni kasurgankucho noeta mas kakute a veces pastores con calliquikuita japarico uyarisias papis kikiyan puni pero ni kikaita ayuh dia chiamunga kay kahak pinyakuinin tata Dios pata akay noemanta algo na kurganko pero chiamor ka tata Dios pa pinyakuinin chay chika runa yaku ampas ka wanyurganko si kurirganko hinayata hermano sinyo kanchis mana hermanos ni kay palabra man kinakausa suncho. Mana chay wanyoy ni na lauraymanta salva kusuncho. Pero si nyo kanchis kasunchis kay palabra man kinak chekan kari chekan warmes wanyoymanta no kasalvas kay gits no tata Dios. Liar kay tiempo pikasakti gichespes ning no kami kuchis kay gits ning tata Dios. Takyariko chay chekan warmes chay chekan iglesyang man. Aleluya. Chanta taksha Biblia peka nerka kay último tiempo staka kreini gichehon kausan gicheh may kaktak chay kreinin skanga may kakchus no ganche juntanche palabra ta kasunche chay pi kreini ke kanaseita kayarin wiñaita kayarin la duiki pikatani se cancha kan runa kan gechaga tata Dios wañuymanta salvación. La doy ki pikastani. Yar kay tiempo pi yar kay patapi kasaktigipes. Chekan warme chekan runa kaskay kiraiko. Tata Dios mi kuchisonga. Si kun ki Elías man su hinchos mi kuchirganko porque también Elías carga caso tata Dios ta obedece nishambe. Hermano, basta ya kay kapitukukuchon hermanos. Tukuininche kayalin hermano chekan warmis chekan karis kaita. Sapa avanzadas ukurichis hermano kaita chekan chakuy manchayana.
Basta ya. Basta kaninakuy, basta piñanakuy. Y munanchistaq hermano chay yupaychana wasipi llank'ashanki munankitaq Dios uyarimusunanta. Munanki hermano tukuyma kananta. Pero kan hermano, como líder, como encargado, kashanki, apashanki obrata. Lo primero tapuri que fiel chukanki esposa ikio. Mashka yachachikuna makankuchu fieles warminku. Predikashanku pero warminku ta quejakus papurishanku paikunamanta. Mashkata chaytu yarini. Ima uyanwanchis predikan. Ajinata ruawan. Ajinata niwan. Mana predikasqanchischu suficiente salvakunapaq. Predikaqkuna lo primero cuentata qunayku kasha. Charayku t'ukurina. Cheqan runaspaqqa wañuymanta salvasqa kasunchaq. Cheqan runasqa yarqay tiempopi rikuriktinchispis Tata Dios mana mikunanchikta pisichipuasunchu. Chantachanerqa Tata Diosqa qankunaqa p'isqusmanta astawan sirvinkichik. Haqay p'isqusqa mana ilankuchu nitaq k'antinkuchu nitaq tarpunkuchu. Paykunaq mikunankuqa seguro. Chantachanerqa Tata Diosqa chayqa wawasniytaqa mana yarqaymanta llak'arichisaqchu. Ñuqa mikuchisqaykichu. Porque qankuna p'isqusmanta astawan palenkichik sirvinkichik. Pero mashkas mana cheqan evangeliota qatisqanchikhrayku, mana cheqan chakusqanchisrayku wañuyari tarpawasunchik. Mana chay wañuymanta salvakunkichu. Yarqay hamuqtin yarqaywan wañunki. Charayku hermano qallari cheqanpuni kayta cheqan iglesia Dios ta manchachikuq. Pi causan iglesia sutinman y a su nombre le damos gloria al Padre. Ayariku y hermano makikiwan simikiwan tajatunchay. Aleluya. Gloria a Dios. Tawakaj yachakuy. Tata Dios kachekan runastaqa nin mana nin hermano ñakarichinqachu. Nita jorladoman churangachu. Tata Dios kanin chekan runastaqa mana nin hermano malñawiwan qawangachu. Nita jorladoman churangachu. Sinoqa mas bien astawan uqharisunqa. Tukurisun Jobmanta. Jobpis hermano Dios ta manchachikurqa. Chay chekan runa kayninpi ankinanaynin patapi hasta ñawinta ch'ilmiykunankama fiel karqa Tata Dios. Job 36:7. Imaninta kay libro de Job, capítulo 36, verso 7. Tata Dios kanin hermano, Tata Dios kachekan runas mantaqa ñawinta mana uqladuman churar parengachu. ¿Creen que hermano Jobmanta Tata Dios ñawinta uqladuman churar parisqanta? Mana. Sinoqa Tata Dios paq ñawisnin kasharqa Jobwan. Ankinanaynin patapi ñak'arisharqa Job.
Pero Dios pagñawenka siempre paywan kasharqa. Kay hinata nin. Chekan kaq runasta, imamantapis nin hermano, wakaychankapuni. Uyarichis. Chekan kaq runastaqa, imamantapis wakaychasaqpuni nin Tata Dios. Chekan runastaqa nin, imamantapis wakaychasaqpuni. Amén, hermano. Chekan kanki, chekan kari, chekan evangelista, chekan predicador, chekan yachache, imamantapis nin wakaychasonga. Tal vez chaypi, hermano, wañuchisunankupak suyasasorganku, mana wañuchisungankuchu. ¿Por qué? Porque chekan runa kasqaykirayku Dios pak sirvinki, pero chaypi kashan Tata Dios wakaychasonanpak. Chekan runa kasqaykirayku, tal vez, hermano, camión volcakunan galqa, chay qaqata chinkaykunan galqa, que mana chinkayunqachu. ¿Por qué? Porque runa chaypi viajasarqa manchachikuq Tata Dios. Tata Dios nin, hermano, wakaychankapuni. Picausan, hermanos. Chekan runataqa nin imamantapis wakaychankapuni. Si con no ve, hermano, pacha avión volcacor, o pastor chaypi kasarka, y chay pastor salvaco. Si con hermano, periodista también volcaculargata avión, hermano, patamanta pacha, y país salvacurga. Y maninta Tata Dios que hay palabra ampe. Checan unastaca y mapis cachun wagaicha sajpuni. Y matapis ni sungan kuruna kaita ruachiscaike, kaita hinascaike, wañuchiscaike, imbrujamuscaike, layacascaike, ama mancharicho, solo can checan kaita ta Dios paj. Paita nin no kawakaichascaike tukimamanta. Picausan. Su tema. Se estapis nin hermano kamachina tianankumanta, mana nin hermano. Cuyuchisacho, javariche. Pitas reyes, no hay a predicar cuna, reyes, sacerdotes, pastores, y maninta. Javarich, kamachina tiene mandaga, mana cuyurichis kaikichu. Sichus kan no kamanta nin checa kanki. Kamachina ikipis nin hermano, mana tukukungacho. Chay kunata necesitanche, chay kunata munay mantatay o karinaiketa. Está pisting hermano kamachinanku tiananku manta ni mana kuyurichisachu ni pima kuyurichisunganguchu. Tal vez más karuna de sunganku no canta wichuskaiki manaña pastor chukanki, pero se kan hermano chekan runa kanki ma atenganguchu. Solo Dios atenga hermano wichuita. Aún nin hermano kamachinaiki manta mana nin hermano kamachinaikipis nin mana tukukungacho. Amén, hermanos. Qué linda promesa del Señor. Pero pipa si hay promesa. Tukuy pikunacho chekan runas kanapaj. Ahora si kaikama wistus kashargans hermano. Tukunans tian chay chekan runaman y chekan warmeman. Ni suman kachito kay palabra, kachito kanantian hermano, kay palabra man causa inins. Si me manta ninchis cachito, pero ruay ninchiri, manakaja. Job hermano kay picarga. Pay hermanos ni chekan runa y matapis ni y mamantapis nyoka wakay chasreiki. Yo sé que hermano Job, hermanos, ni pasar ka momento tan difícil, kapay kanyang manta, wakchaman tukurga, wakchaman datah, onkoy wang hapichikurga, aún hermano, nanay wang wanyupurga, pero a final de cuentas, mapay kacharikurgacho Dios manta. Charay ko ukpacha ya chisaray Cristo munakuy ning manta, imanta Cristo munakuy ning manta akasong, wanyoy patapirikuri, katiga chas rakay.
Kuna mumashkis kashangis wañuy patapiña. Doctor de wañuy imamanta mancharinki. Mamanta mancharinki. ¿Acaso manacho chay causa Cristo ta katishanki? ¿Acaso Jesucristo mancharer gacho hermano wañuyta? Mana mancharer gacho. La doy ni hermana. Ama mancharicho wañuyta. Dios pagmakimpi wañupunki chayga may kusani. Yachanki kay cuerpo que halpamanta halpaman kutiponga pero chay tuyos día causarimunan kashan. Jesús chayta prometerga no kawañuyta tipargani. Kankunapis no kapi keres kaykichirayku chekan kari chekan warmis. Kankunapis ning puñushallankichik. Kankunaraq wañusqas kaqkuna primero taka ning causarimunaykichik kashan. Chaymantaña kay halpapatapi causasaqkuna justo armes, justo jares, o jariscallatah kasunchej. Pichus karka, hakay fiel, verdadero, vidanta korka tinkunapaj, esposonche Jesucristo. Quien sacar cielo mantatah kay Dios palapawainchej, tata Dios kanin wagaycha wasumpuni, ima patapi tarikuhtinchispis, chay chekan wawastakan. Pishkakah yachakuy. Tata Dios taning manchachikuypi kusi tatarinki. Uyarich. Tata Dios taning manchachikuypi kusi tatarinki. Tata Dios ta manchachikuspa atinki nita kusi tatarini. Kusi pipurini. Tata Dios ta manchachikuspa. Imagínate chay. Biblia pe kanin chari sichus kan tata Dios ta manchachikunki chaga. Mana kenchachakungichu. Mana wasanchangichu. Mana kaninakungichu. Mana piñanakuh kusingichu. Chaytatashchanerqa Bibliaqa huchamanta astawan kankunaqa nin t'akakuychaq. Chari manachu. Entonces tata Diosta manchachikuqkunaqa kusiyta tarinqanku. Amén hermano. Kusiyta tarisunchis. Paita manchachikus hanchrayku hermano. Chakatasanchi aychanchikpaq munayninta. Pero hoy día kusi llaqtaman ripunakasan. Que manaña kangachu llaki. Que manaña kangachu puti. Que manaña kangachu hermano llaki ni ongoy. Manaña kangachu mikunamanta wakanayki. Manaña kangachu ni imaparawan kausasaq. Tuku kaponga. Y chayman metanchis kasanchananchispaq hermanos apuqninchis. Amén hermanos. Tata Diosqa allin ñawiwan qawan cheqan runasta. Salmos 147 verso 11. Tata Diosqa paita manchachikuqpi kusiyta tarin. Tata Dios tanin pay manchachikuqqa kusiyta tarin. Pikunachus nin kusikuypi sayarikuqkunatapis. Señor kanch nin hermano tata Dios ta manchachikusun chayqa. Entonces nin hasta sayakuyninchispi kasunchik kusisqa. Mana urmallasunchu. Pikunach nin hermano kuyakuyninpi sayakusunchik. Entonces hermano kusisqapuni kasunchik. Chay kuyakuynin patapi hermano noqanchisqa sumaqta sayarikunanchis tiyan. Amén. Imanita muna. Palabran patapi sumaqta sayarikunanchis tiyan. Sinchita. Amén hermanas. Pikausan hermanos. Soqtakaj yachaku imanita. Pichus no kata tariwaqa nin kausayta tarin. Uyarichik. Pichus no kata tariwaqa kausayta tarin. Tata Dios pa kuyakuyninpis. Tata Dios pa kuyakuynintapis tarin. Tukuchasaq kaywan. Pichus no kata tariwaqa kausayta tarin nin Tata Dios. Tata Dios pa kuyakuynintapis tarillantaq. Proverbios 8:35. Pichus no kata nin tariwaqa kausayta tarin.
Pipita kashan kausay, tapurigichis. Pikpa makinpi kashan kausay nigi. Tapurigis pikpa makinpi kashan kausay nigi. Tata Dios pak makinpi. Charay kunin tata Dios paita. Manchachikuh kunapis ning hermano. Uyariche kaypi pichus no kata nin. Tariwaka kausay tatarin. Porque kausay kashan Jesucristo pe. Kay mundo pe kawanyuy. Tata Dios petah kausay. Si un católico wañupun hermano kay mundupaj, mana kausangachu wiñaypaj. Pero se kan hermano tata Dios ta katikuynikipi. Wañupunki, zinki cementerio man, pero yachanki kausarimunaykita. Tata Dios pe kashan kausay. Pichus ñokata tariwaqa nin kausay tatarin. Hinamanta nin tata Dios pa kuyakuyninpis, kuyakuynintapis tarin. Imaninta, hinayatatak tata Dios pa kuyakuynintapis nin tarinchis. Picaunsan hermanos. Mas kas manangits hermano tata Dios pa kuyakuyninta tarita. Maikak tarisunchek. Chekan kaspa. Chekan chakuspa. Palay ninchispi, ruay ninchispi, chekan chakuyta kayrinanchtia. Amén hermanos. Yachankichin, imaynata chekan chakuso, palabra niskanta kasuspa. Amén hermanos ni. Creen que hay palabra que canta de mucha bendición cankunapa hermanos. Kay tardipi yachakusharganches hermanos ni kay palabrata tata Dios ka chekan runasta alguien ñawiwan kawan. Abraza hermano y quita lado y gipi. Hermano, hermana ni tata Dios kawamuenche chekan warmista, chekan karista. Tata Dios kawamushen chekan kamachihkunata, predikajkunata, checan encargado líderes, ministerio de alabanza, ujieres, maestros, radio pillankajkuna, se kankanki checan, alguien yawiwan tata Dioska, kawamushasunki, canta y ñokata. Amén hermanos. Checan mata, checa, pichus no canches hermano, checamanta tata Dios ta manchachikun checa, uyariway, ma falta kunaykichu tiyan congrega kohpis. Chekan runaka palabranta juntan, imaninta Bibliapi, no dejando de congregar como algunos vienen por costumbre. Ama kankunaka nin por costumbre yaka hamuy chekchu congregaku tanta kuna yupaychana wasimanka. Ama falta kuichu. Wakenka falta kapunchik. Wiñaita callarinan tian miércoles tarde, miércoles tutamanta, viernes tutamanta, viernes chise. Wakenga ningis, ay, sai cosa casane. Manay coltoman rezanacha. Wakenga dominguero yaña kutipuins. Será palabra manjina checan perishanches, palabra petahnin, no dejando de congregarnos como algunos vienen por costumbre. Chantatak domingo hamunch monar panch kaparispa. Tata Dios uyarimo enchista. Canchis infieles. Tata Dios kanin chekan runasta. Alguien yawewan kawan. Chekan kareka chekan warmeka. Kay palabrata uyarispa. Chayman kallarin kausaita. Puririta. Taskirita. Piensaita. Parlarita. Amén. Y chayta chekan warmiman, chekan kariman, chekan yachachekta rowanka. No kapis chay chekan kaq palabrata willanaytian kanman kantak chekan chakunaykipu. Amén hermanos. Chakimanta churakuy. Chay sellasnikita suk arbari. Se kankay radio pikasyanki. Deja chay ruanaykito un ratito orarikusum. Amaraj en la saichichu, radio pilankakuna. Aún konkorikui, campis radio pikasyanki. Tal vez imaruanaiki pata pikasyanki. Karari un momento, como ikurikuita. Inita tatay. Tal vez ñogaka. Mana chekan rakchukani. Inicha nogataka chekamanta kawariwankichu. Pero tatayni perdonaway. Tal vez manaras kanichu chay chekankari. Manaras kanichu chay chekanwarmi.
Qonqurikukuy. Qonqurikukuy. Igual radio pipikunachus uyarimuankichik. Deja chayronaykito rato. Y también pichus uyarimusankichik a través por YouTube. Kawamushawanki chaypi qonqurikuy un momento. Tatayku Dios ni. Kay palabra hay que carga no gapa. Tata Dios ni kanka chekan runasta. Alinya wiwan puni kawamuh kasranki. Tata Dios ni chekan runasta wagay kasranki. Chegaruna kaparikoy nintapis uyari kashanki, Señor Jesús. Si kay kama tatay kargay ko gusto kaspihina manasirme. Perdóname, Señor Jesús. Tata Dios, kachikan runastakan palabra que piningaling yawiwang kaway kuribungki. Hallelujah. Chekan runa kaparikoy nintaga nintatay kang uyari kashanki, Señor. Pero palabra y que ganiway ko tatay sagra runa con champekak sayay ko kashanki. Aún kang nerganki kay papatamanta suting ko tanong chingkar pareche sa nespa. Tal vez kay ka makarga ni tatayo manala siya kancho. Tal vez chay palabra y kita uyares pa que uno naman nakasranta chekan no kakachay ta kasuyos pa. Ahinaya ka sa kunang yadyan ni tatay kang kachekas unas na hamong kyo karikapong kitatay, Señor. Perdonado ahí, Señor. Señor, pagnyawis na yung kachekan kausay ni usunas na kakawasyan ng kipapito. Kinoe ka, Señor, kasusurga kanta tu que manis kay kita. Tsaka na kalay pa katatay kay kapalabra ay kiyari niya upang kay manchurapuan ki, Señor, akasusunak palabra niyo. Chay takasus pari tatay no kapis kay tatino tsaka runa sa ino'y kiman ripunay pa. Nyugata kay maghamuni tatay kapari kung oras. Sige kanina ko ipis, sige chiknin ako ipis. Di mamanta sirve wag kanto ko yung mapis. Señor, mamuna nicho ni mamanta puti ko ito.
kawsaynayqa makiykipi, Señor. Tal vez kayqa makarqayku tatay, Señor, wistu kaspijina. Tal vez tatay ni siquiera kawarimuaykuchu, papito, perdonawayku, Señor.